Ubah Raymond Bazaya Moj ubadai ukotong ke TMC ne pentor umkra konstituensi hakajan miet jong ka ar pasau tarik urempang ula penlong igi jing pensengau pajba igi jing temu ki badan ben pensengau ki pajba bat ka penlong i uban mi isik khmat ban ya aireng hagan ki election arjar ar pulai aba ajing kren ubah Raymond Bazaya Moj ula ong ba kala penlong i uban ya khun naga parti TMC kalong baga jela mekhlaya ka dentang arsi dapo parlimen ka TMC ka parti ka bala ban ra shubun ki ma dapo parlimen markadon ki bubun ki namba bala da PI la dengan ka parti ka badan ni jimbun pa ya parlimen lese ka khanit ba phragan jindal laban pun urlong markum balong menta de ka parti TMC ka bala pensengau po parlimen habi de bat kene ka issue jong ka jaj ban riu khasi jongi shu lo ong ba ki bubun ki nong song snong ka constituency ki wan pan jing rap na u ba kim juyo jing rap na u MLA bat ki dapen pawru ba u MLA wa jing rap tang ye ki ba umon hi ban ai kabala bon de ki fausnam kajing ki kepada kasnam sakasnam yai kebala yami daki sang samla ki samla sendrang bat ken thai bat tumjo ro ki sang balang bafer banyak khun namta kajing jong gajaj baru enrai adok ini khalemat ka bamata yami gu taudak uba kum gajaj baru kapos neu baganyo ya kata ndai nga ngayo i hak bede berkani ka parti TMC ngaro ade weu bala treasure ham hak ipor ki pamchua hak bachakri ya gajaj bereu la da ki bon snem ndai nga laya hak ne ka benta ngai bangam don kata kalat ngaman se bangan poino syagane ka lempung election. Tahalor baka jingrung jonga jaga ni ka TMC. Ngapai namar hang ni hapo ka jala jongi. Imdan niya kita kinong ngilam jongi ki bopyang. To kani ka TMC kadon yaki MP hang tai hapo parlimen. Tengina kalian kom gajaj bareu imdan kita kinong ikhun ngidon tang kita ki MP uway na po rikhasi janja bat uway na po garohes nrai ngai i batang kini marwai kinum la thau pathai namal lagis kisnem bar ki po gran nang ya isu kot tang ha kijing hala ha kalenti kisan kin kino ki isu ki bakta ya gajaj bareu kamla ban pen ulong halor kare kata ka betta ngarung banyak snow bat kani ka parti he bangi gadan kata ka jinggermen malang ba da kani ka parti kabanya rap yangi kaman kersan yangi kabanya sat yangi hangtai hapok parlimen mar gadan nge kata ki numbers ke bakala ban penuan dor sisa namar kom gajaj kemare bon ki shoes ke ba ngi kom gajaj pare nglayat tengho in kran sepang ha ka bedai bat ka kepadang suja kini kisnam baki por ke bala lendo bangnya yo no ya kata kakten lejong bahkan itu no ya kakten kasi ndrai om i dan jingkermen ndai ngai skam lengba kane ka parti tada PI la ngai scam ngila ban pen olong bat bon sakiwai pat ki isu ki bakta ya ka jaj belriu kidang donda kini kisnam ki balai ka baki sang balang bapi ki ba pher kile trai shitom ban penuan dor ya ka jaj belriu kabaladan na prengga serdot kabai imas hadu kata penpat kai isu ILP kabalaya menjor lang de baro ndro phongot KMLA hapo assembly ndrai hadu menta kadang sakut balai ka sakut kadai halor bangim dan ya kita kinong yalam
Majoriti kebabiang hangtai hapok parlimen. Ta kadau kasakut no. Ta ngadau ngai idon ke cingkermen. Lengba kani ke TMC. Kemengisalapan penolong ye kini kiai baro. Bat bon ge ke ba. Ngi kum kejai beleung ye kendo. Hakani gisni bagi por ki balalai. Ngin kren sipang kejinge jong uwe ba uwe unong song snong. Kam tam ya gitu ki beduna. Ha kayo kakot. Sipau tali kimat. Kiai ke ba kum kanong rem ngami syakmat. Akuapan pensyai. Ha ka padenggang. Ha ka pai bat ka pulai kadang li. Ni agane konstituensi jungi. Bat komjoro hane asnam mopat. La katas nam. Nado bang yo ila ka jong tela. Ngem yo ya kita ki school ki babiang. Ki college ki babiang. Kala penjin jar hadu kata ta. Kham tam yau baduk. Ndai ngange kermen skam. Lengba ka jongwan jonga. Banjim yakun nagani ke parti. Insala shisha. Sagawai par kebenda. On ke kena ke bon. Bankar pat yang ba pri kinilela kai haba tang hakau ti ru ke medan bai kali. Ngom balai family kerpat. No emale jong pi. Yang em jiyo jing arab. Yang buai tangkat ya ba uman. Cek apa kumno kum ketakar ngiyo ya unang elam. Mafiru kum kipai ba shwa ba pinje je kinong elam. Pinda ba puson ba kinda jet ba ya kinong elam kibadon ya kata kejingkit klik na kabeta jong nong song snong. Agane ka ganti ka pamenta. Bafin men kalano ya kinong elam. Unong elam mo ba kumno pia kwa. Unong elam mo ba na ansan. Skim tang sans pa siya jar ka sisen sans nam. Ne unong elam uban pet ya ka jinge. Hegi snong itau. Uban kenteo hakarai kapar aborok kiliang. Ngai skam pinya kerjaan nga, ngakar pas skam, ya pipa pinya kerjaan nga, akan election ke pemerintah.